To je taj čovjek koji će izvesti performers u Gorskom kotaru. Vi ste ljudi, evo da reklamiramo ovo velebitsko pivo, najbolje pivo na svijetu i sad ćemo da lagano počnemo neki tu strip izraditi ovo ono i ono, sad ćemo ići tu gori na ovu žicu, ćemo se slušati, ono, to je to. A mi smo ono, very crazy people i tako da nas ništa ono u životu ne može uopće, ne može da nas priječi da uradimo ono što smo zamislili. I to je nebitno. Koja je temperatura? Temperatura minus 18 stupnjeva, a meni je ono, toplo mi je ono, znaš ko mi je toplo, super mi je. Je li to možda od pive ove? Može biti ovoga od pive, ovo ono, ja ću sada ono napraviti ono što neće svak da uradi. Samo da znate, mi smo tu u Croatia, Lika, Lovinac, ono, sanjkalište, najveće ovo ono. Sad ćemo ono početi lagano ono, to je to. Cvike i... A što me budi? Budi ozbiljno. A mora sam samo ono da zavežemo ga, da se ne izvrnem dugo u vodu. Ali prije što idemo gore, još jednu 20 slikova za Adobe Spleta. To je to. Hello everybody, I'm here. Toga sin. Da ne zaboravimo temperaturu koja je minus... 18 stupnjeva. Mi smo tu. Lika je naša. Skijalište. Smo tu. I sad skačemo na koljena. Ajde, obuci se. Pa moraš da stavi ovaj da ti da... Je li ledena? Ledena, brate, no izvinite. Malo mi se stisca, ali sve okej, nema zime. Ni nas nema. Idemo! Gdje si gre, Bobo? Minus 18 ovdje. Croatia, leading Germany. I love it. Svaku zabavu smo tu i sve okej. Pozdravlja vas Manuel Martin i volim vas od svih srca.